It's a good news now. Umusimbura wa Nzinga Luvumbu mwaba mwamumenye se. Hewe uraza gushyira amatsiko kuri iyi nkuru y'akasa mutwe naguteguriye muri aka kanya. Transferi ziri kuvuza ubuhuha, amakipe yose yakanuye amajisho cyane cyane APR. Iyi ni gapapu idasanzwe kuko na APR yakoze ibishoboka byose. H.muhajri we atangaza iki kintu gikomeye, avuga ko ikipe ya Rayonsports atayihemukira, ati gute ni mu bwa mbere yaba agize amahirwe ikipe ya Rayonsports irimo gutanga. Tugufitiye inkuru y'akasa mutwe ikomeye. Bwa mbere reba munsi gato y'iyi video ubundi subscribe ubundi dukomezanye n'iyi nkuru ikomeye cyane. Ni umukinnyi ukina ku mwanya 10 ndetse ashobora no gukina ku 8. Ahantu ho Nzinga Luvumbu yakinaga. Ikipe ya Rayonsports ngishaka umusimbura wa Luvumbu nuko umunyarwanda igomba kumwitaho mbere ya byose nkuko Juliet yabisabye abayobozi, kamanzi yashaka abana b'abanyarwanda beza kugira ngo ikomezanye n'uyu mutoza. Rero uyu mutoza icyo yabwiye Rayonsports ndetse kuri indi mikino yagiye akurikirana cyane ngo nuko yabwiye ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports ko batasiga uyu H.muhajri. Yabonye karite ye, yabitegereje amureba mu kipe ya Police FC ndetse n'indi mikino ngo hari video yagiye ahabwa. Kumwita H.muhajri agiye ku mirongo y'abakinnyi bashakwa cyane n'ikipe ya Rayonsports. Ariko ikindi ku rundi ruhande ngo nuko n'ikipe ya APR burya yaganirije H.muhajri, niyo yari imwifuza. Isoko ryo kugura n'igurisha riri kubura ukwezi kumwe gusa kugira ngo amakipe atangire abazana. Ikipe ya Rayonsports hari abakinnyi bo mu Rwanda bakomeye babiri barimo gutekerezwaho cyane ku buryo byagorana ko ikipe ya APR izakoramo, dore ko yabahoze bayobora ikipe ya Rayonsports n'abakinnyi we ashaka kwigurira uyu mukinnyi H.muhajri. Iyo operasiyo idasanzwe turayiza kuyisesengura neza, umenye neza uko byagenze 5-5. Communication ihari hagati y'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports ndetse n'uyu Gacinya, nuko uyu Gacinya ashaka gutanga amafaranga akenewe yose kugira ngo H.muhajri aze mu kipe ya Rayonsports. Ibyo kugira ngo bibe done, deal yabaye done neza, igikombe cy'amahoro nacyo ubwo ikipe ya Rayonsports yarangije kugisinyira ko izagitwara. Ni ikipe ya Rayonsports ngo ishaka kuzagera mu matsinda, gusa ngereranyije abakinnyi ikipe ya Rayonsports ishaka iramutse ibazanye ayo matsinda bavuga yayageramo pe. H.muhajri afite karite nziza cyane, ni umukinnyi wa AS Kigali, yayikinnyemo 2020, 2021, kuva mu 2021 kugeza mu 2022 kugeza mu 2023. ni umukinnyi wa Police FC. H.muhajri mu 2010 kugeza mu 2012 yakiniye Etincelle, 2012, 2015 yakiniye Kiyovu Sport, ndetse mu 2015 mu 2016 yakiniye Mukura Victory Sport. Aha hanze y'u Rwanda amakipe yagiye akinira yitwa Emirates. Ikipe ya Rayonsports yabiguze umukinnyi mwiza afite experience ndetse wongeyeho ko ikipe y'igihugu Amavubi nawe aba mu babanzamo. Umukinnyi ukina nka playmaker,
aha ni ku mwanya wa Nzinga Luvumbu, akaba yifuzwa cyane n'ikipe ya Rayonsports, akaba bivuga ko ashobora gutangwaho amafaranga agera kuri miliyoni 18 z'amafaranga yo mu Rwanda. Aha iyi ni inkuru nziza cyane ku bakunzi b'iyi ekipe. So really I have a proof. Ikipe Rayonsports ifite uko irimo kugenda idiringa. Undi mukinnyi ukomeye urimo kuvugwa VSF, we asa nkaho harimo kumutekerezaho. Ku rundi ruhande umukinnyi umusimbura wa Aruna Musa Majaliwa, umusimbura wa Luvumbu yabonetse. Ojera nawo hari kuvugwamo umuwinga, atari gutangazwa amazina cyane, ariko ntabwo ari ngombwa kuko ntabwo iri interested cyane kuba uyu mukinnyi yaza mu kipe Rayonsports. Byaba ari neza kuko ntabwo ari karite y'ikipe ya Rayonsports. Ku rundi ruhande yageze mu nzove atera umupira, induru ziravuga. Rayonsports Women Football Club yaguze rutahizamu ku mugabane w'i Burayi. Mwabonye ku mafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni umwera. Kuri uyu wa kane, ubwo ni ku itariki ya 14 Werurwe 2024, ku munsi w'ejo ku kibuga cy'imyitozo cya Nzove Rayonsports Women Football Club kimeraho, hagaragaye rutahizamu mushya muzungu wakoze imyitozo. Uyu mukobwa witwa Helena ukomoka mu mugabane w'Uburayi mu Budage, akaba atarashyira umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayonsports kuko atarabona ibyangombwa bimwemerera gukina mu Rwanda. Rayonsports Women Football Club niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore, aho ikurikiwe n'ikipe ya AS Kigali Women Football Club irusha amanota 4 yose imbere. Mbega ni ibintu byiza cyane. Mu bakinnyi bakomeye b'Abanyarwanda APRFC ifite kuzasigarana ni bangahe? Abenshi barimo kwibaza kino kibazo. Aba Rayonsports bo baramenyekanye. Ese ikipe Rayonsports ntabwo yaba igiye gukora indi gapapu ikomeye cyane mu ikipe ya APR? Mu mwaka wa mbere wa APRFC ivuye kuri gahunda yo gukinisha mu Rwanda, gusa isubiye ku banyamahanga ntabwo byagenze neza nk'uko babyifuza. Ni ikipe yari imaze imyaka irenga 10 ikinisha abakinnyi b'abanyamahanga, gusa yaje guhindura politike nyuma yo kubona ko ku ruhando mpuzamahanga batitwara neza. Uyu mwaka w'imikino wa 2023 2024, mbere yo gutangira yaguze abakinnyi b'abanyamahanga ngo irebe ko bakitwara neza mu mikino nyafurika, gusa ntibyakunze kuko yahise ibasezerera, ndetse no mu gikombe cy'amahoro yavuyemo. Ubu isigaye ku gikombe cya shampiyona, gusa inafite amahirwe yo kucyegukana mu buryo bugaragara. Uyu mwaka ntabwo aba bakinnyi baguzwe batanze umusaruro bari bitezweho. Yego ntibari kubikora neza, ariko hari ku mwanya wa mbere APRFC ku ikubitiro yari yaguze abakinnyi 8 b'abanyamahanga: Abanyacameroon Salomon Banga Benjamin na Apam Asong Bino, Abarundi Shimirimana Ezina Pichu na Dukundimana Dani, rutahizamu w'Umunyanigeriya Victor Mbawoma, Umugande Tadeo Ruwanga, Umunyasudani Sharab Eid Shaibubu. Abo bose bari abanyamahanga, utibagiwe n'umunyezamu w'Umunyekongo Brazzaville ariwe Pavé Nzira. Igice kibanza cya shampiyona kirangiye APRFC bitandukanye na myugariro ukomoka muri Cameroon Salomon Banga Benjamin, wagiye kubura umwanya wo gukina mu kibuga
ndetse aho bamurishaga benshi mubizi cyane uyu rutahizamu uyu ukina yugarira yanabonye ikibuga. Amakuru avuga ko abakinnyi benshi b'ikipe ya APR yabashimishije imyaka ebyiri yose. Urebye izina ku izina APR yashimishije abakinnyi bari bigendanye n'izina bafite, gusa umusaruro wabo ni uvuga ko nyuma y'uko umwaka w'imikino urangiye hazabaho kugirana amasezerano n'abakinnyi bamwe na bamwe. Iyo ugiye kureba umusaruro abo batanga ubona ko hari bamwe batazakomezanya na ekipe, gusa Pichu ashobora kuzasigara ndetse na Victor Mboma akaba mu basigara na Shibubu, abandi bose totali bashobora kuzahita bigendera. Aha ubwo ni transfer news, breaking news, don't miss always.